Nibyo tayari ndabasuje mbaye ikaze bifurije kugubwa neza uno mugoroba tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka no 2026 mumaze kuba mwabimenyera rero kuri mikoro ndi Bosco akantu ku kandi tugiye kwinjira turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze nahandi tugiye kuba twareba uko byifashe cyangwa se uko bihagaze murabizi neza cyangwa se mumaze kuba mwabimenyera ni muri Republika Demokarasi ya Congo kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibintu rero bizamaze gukara mw'abantu mwe ibintu navuga ko byamaze kuba byafata indinira cyangwa se byahindura isura mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Operation zikaze cyane zirimo gukorwa ambushi ibitero karahabutaka ndetse navuga yuko ubu tuvugana noneho urugamba nyarwo cyangwa se imirwano ya nyayo irimo irumvikana irimo irajya mbere mu byukuri hano muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Rubaya. Benshi ntago barimo kwiyumvisha ikintu cyabaye kuri AFC 23 ku buryo mu masaha atageze kuri 72 yonyine gusa zino nyeshyamba zimaze kwamburwa cyangwa se zimaze gukurwa mu bice bigera ku 9 hano Rubaya muri teritwari ya Masisi. Ntago benshi barimo kubyumvisha mu byukuri ma kubishyira mu bwenge bakabishyira mu cyo bita logique cyangwa se inyurabwenge bakabishaka bakabibura kubera yuko aha hamaze gukorwa operation zidasanzwe zirimo ubwenge bukomeye cyane burimo gukoreshwa na FRDC burimo gukoreshwa n'abacanshuro baturuka muri Amerika barimo gukorana na FRDC bahari hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Sibo gusa ingabo z'u Burundi FDNB muzihe indabo zazo cyangwa se abarundi mu bahinda byo zabo hano kuri frontline kuko aba bagabo bakomeje gukoma mu nkokora AFC 23 bakomeje kwerekana ndetse no kugaragaza yewe no gushimangira yuko atari agafu k'imvuga rimwe batari agafu k'imvuga rimwe rwose habe na gato bavuga bati igisirikare cyacu nitubabwira tuti kirakomeye mu byumve koko igisirikare cy'u Burundi gikomeye. Imisi itageze kuri 3 uduce turimo muri uduce turimo Cyugi uduce turimo Kinigi Kibabi Kibati ibi bice byose biri strategique kandi ntabwo ari bice biri aho ngaho gusa ngo ni bice biri aho byonyine ni bice biri strategique ibice mu byukuri by'ingenzi hano irubaya birafashwe. Ku munsi w'ejo imirwano yageze muri kilometero 10 mu masaha ya kumanwa imirwano yavugwaga muri kilometero 8 ubu tuvugana biravuga ko urugamba isasu rya mbere ryamaze guturika muri kilometero 5 kugira ngo ukandagire Rubaya. Ni nkaho bari mu byukuri Rubaya ntabwo bavuga ko bari imbere indani Rubaya ariko mu byukuri uru rugamba biragaragaza neza yuko aba basore kabisa bari ku mirongo y'imbere ku rugamba bamaze kwinjirira AFC 23 mu duce twose tugiye dutandukanye. Abitwa VDP Wazalendo abangaba ni bamwe mu basirikare bakomeye cyangwa se ni bamwe mu barwanyi bamaze kugaragaza bamaze kwerekana bamaze gushimangira yuko FARDC ndetse nabo ubwabo ku giti cyabo bahamye bashikamye ndetse bizagora cyane AFC 23 gutekereza yuko ishobora kuzagira iki ishobora basubiza inyuma. Mu minsi ishize bakoze reprise strategique ivuga ko yateguwe n'amagambanyi muri FARDC bakorana n'uwitwa Joseph Kabila ariko iyo reprise strategique n'ubundi nta kintu yamaze ahubwo yatumye tumenya ko muri FRDC harimo abagambanyi bakorana na Joseph Kabila. Ubu tuvugana kugeza kuri umunota cyangwa se kugeza kuri iyi saha ibice bigiye bitandukanye byongeye gufatwa birigarurirwa. Ibi bice bikaba byafashwe mu masaha mato cyane cyangwa se mu gihe gito cyane. Inyeshyamba za AFC 23 zisubira inyuma kabuno mpamaguru. Yavuze ngo zisubira inyuma kabuno mpamaguru n'ukugenda igitaraganya amaguru adakora hasi. AFC 23 yabonye
FARDC ibona wazalendo barimo kuzamuka hano, ibona FDNB ingabo z'u Burundi barimo kuzamuka hano, baravuga bati nituramuka dukoze ikosa rito cyane, ikosa rito cyane ryo kuguma ahangaha, biraza kutubera ibindi bindi, niko gufata iya mbere kabisa. Barahaguruka baravuga bati reka dukuremo akacu karenge, reka tuvemo hano, kubera ko nta kindi kintu cyagomba gukurikiraho. Babonaga yuko bagiye kwicwa bose bagashira, ndetse amakuru avuga ko abanyadushoka ba FARDC, abakoresha ibyuma ba FARDC, abakoresha intwaro ziremereye z'imisada, abakoresha AK47 bose bamaze kuzamuka. Nubwo FC23 imivuga ati za Nyatura, ivuga ati za Mayimayi, uyu munsi barakubwira bati twe turi wazalendo, ibyo urimo kuvuga ntabyo tuzi. N'abakunda igihugu bakavuga ko kandi kugeza kuri ubu ngubu batari buze guhagarara cyangwa se batiteguye gusubira inyuma habe na gatoya. Ntabwo ibyo gusubira inyuma barimo kubikozwa. Batangaje yuko bari buze gukomeza imbere, nta muntu n'umwe ubatangiriye. Bivuze iki rero? Bivuze ko umutekano wa Rubaya ubu ngubu ntabwo wifashe neza. Abazi ubwenge bakabaye batangira gusohokamo, ariko agaturuka amakuru bavuga yuko Rubaya burango AFC23 ifite strategique ikomeye cyane bakoresheje. Baravuga bati aba baturage barimo hano Rubaya, kuva ku bacukuzi b'amabuye y'agaciro, nibaramuka basotsemo bakadusiga, ibyacu muri Rubaya bizaba birangiye. Ati bizaba birangiye byanze bikunze. Ati bizaba birangiye byanze bikunze, nkuko umwe muri bano barwanyi ba AFC23 yabitanzemo ibitekerezo, ndetse n'abandi barabishyigikira. Buriya kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza maginga yangaya cyangwa se kugeza kuri iyi saha, kimwe mu bintu ugomba kuba wamenya, kimwe mu bintu ugomba kuba wasobanukirwa, abaturage bari Rubaya gusohokamo biragoye, ndetse ngo rasohokamo ugafungwa. Bamwe ngo bikavugwa ko bahita bagirwa abagambanyi, cyangwa se ngo abo muri wazalendo, cyangwa se bakavuga bati murimo murashinjwa nyine murakurikiranwaho ibyaha bigiye bitandukanye. Kibabi iri control kuri FARDC ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye. Lokalite zigera ku 8 zirengera kuri iyi Kibabi, zikaba 9 zirafashwe zambuye AFC23. Sinzi icyo uyu mutwe uza gusobanura. Noneho nabonye umuvugizi wabo Lawrence Kanyuka, murabizi ko ntajya atinzamo cyangwa se ntabwo akunze kurazamo rwose. Ikibaye cyose yagiraga utya agatangaza, ariko noneho AFC23 cyabarenze. Bimwe byo mu mvugo z'ubu ngo bavuga ngo cyarenze umufana. AFC23 ibyo barimo kubona, ibyo babonye nabo byabayobeye. Barimo kwibaza bati se turi kugambanirwa, birimo kugenda bite? Kuko ngo aba amakuru mfite ngo nuko bagerageje kuzana ingabo z'Ubufaransa ziraza, ariko mw'abantu mwe izi ngabo z'Ubufaransa ibyo zaboneye hano bivuga ko abagera kuri 7 bambukijwe berekezwa mu Bufaransa. Bambukijwe berekezwa mu Bufaransa, ariko ari imirambo. Bikavuga ko i Paris ku kibuga cy'indege cyaho bamwe mu bo twavuga ko ari abacanshuro cyangwa se abakoranaga na AFC23, indege yagejejeyo rwose
imirambo yabo. Aba ngo bakoranye na M23 ndetse bagize uruhare mu bitero bikomeye cyane zino nyeshyamba zakomeje kugenda zigaba mu duce tumwe na tumwe. Amakuru akavuga ko ibi bitero bagabye birimo n'ibitero by'indege byagabwe Kisangani mu ntara ya Chopo ku kibuga cy'indege ahazwi nka Bango Boka. Ahangaha rwose ngo hagabwe ibitero. Bimaze kugabwa nibwo haje kubaho gusubiza ibyo bitero, habaho ko bamwe mu babigize muri nyine bahitanwa kubera ko FARDC nayo yari yamaze kuba yarakara ku buryo bukomeye cyane, nk'uko birimo kurushaho kugenda bigarukwaho cyangwa se bitangazwa kabisa. Amakuru aravuga yuko cyangwa se arimo gutangazwa yuko kugeza kuri uyu munota igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitigeze kigarukira aho ngaho gusa, ndetse na Wazalendo nabo bakorana muri rusange bakimara gufata utu duce tugera ku 9. Ubu ntabwo tukiri 8 ni 9. Bongeye kongera imbaraga, bongeye kongera ibikoresho, bongeye kuzamura abasirikare baza ahangaha, baza gukorana nyine n'abari basanzwe bahari kugira ngo AFC 23 bayihagarike ndetse banayisubize inyuma, nk'uko aya makuru arimo kurushaho kugenda atugeraho abitangaza. Amakamyo menshi cyane ayo mu bwoko rwose bwa Tata, ndetse bivuga ko ari n'andi mamodoka atandukanye mu by'ukuri, nk'uko birimo kuvugwa aya mamodoka bita Rongo Sashi. Aya ngaya ni yakunze kwifashishwa burana none mu gutwara abasirikare ndetse n'abo Wazalendo bakunze kwifashisha. Biravuga ko ngo menshi cyane yagaragaye yerekeza hano muri teritwari ya Masisi, bavuga bati tugiye kwifatira rwose kano gace ka Rubaya. Rubaya igeze mu by'ukuri noneho ahantu navuga ko hatari heza, igeze ahantu navuga ko hatari heza, irimo irashakishwa kandi abarimo kwishakisha bamaze kwisiga insenda. Baravuga ati turayibona byanze bikunze. Bafite Ramfor inyuma ya Sukhoi, bafite Ramfor inyuma ya Ket6, bafite Ramfor inyuma ya Kamikaze, bafite CH4, bafite aya matrasante ndetse n'ibindi bisasu bikomeye cyane bizeye ko bigomba kubafasha gutsinda runo rugamba cyangwa se ino mirwano cyangwa se ino ntambara. Ibyo barabyizeye. Kuba babyizeye rero barabizi neza ko biri buze kubafasha mu mirwano ndetse no mu rugamba rukomeye cyane bakomeje kurwana. Nibyo koko kandi nanone imirwano irimo iravugwa mu duce dutandukanye twa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ahantu bita muri Kivu y'Amajyepfo muri agglomeration ya Bitare hari guturuka amakuru akomeye cyane, ni homboke ibintu byakaze, ngo ni vuta ni kuvute, nkuko bamwe bakomeje kugenda babivuga cyangwa se abakongomani bakomeje kugenda bitangaza bavuga bati haraca uwambaye kabisa, haraca uwambaye. Bahita Bitare, kamwe mu duce two muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Aka gace kabayemo ikintu biti mu Rupuko na za Nyamugigima kuva mu gitondo cyo kuri wa 15 kuri uyu wa mbere. Ni nyuma y'iminsi 2 yindi mirwano ikomeye cyane n'ubundi harimo ikomeza kugenda igaragara bya hato na hato, FARDC ndetse na Wazalendo bahanganye na AFC 23. Uyu mutwe ngo wifuzaga rwose aka gace. Biravugwa ko imirwano yumvikanye ahangaha za Chivanga, Burambika, Hombo hafi ya parike y'igihugu ya Kabuzi Biyaga. Kugeza ubu ngubu kamwe mu duce turimo tugenzurwa na Wazalendo ndetse n'ingabo za leta arizo FARDC kibasiriwe n'ibitero bya AFC 23. Uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri ako gace abivuga, ngo FARDC na Wazalendo ubu bashyize defense ikomeye cyane aho bita Burambika, nyuma yuko abarwanyi ba AFC 23 baje ku bwinshi Bitare. Hakaba igikorwa cyo gusubira inyuma mu kongera kwikusanya no kwitegura
guhangana na zino nyeshyamba zagabye ibitero, kuko bivugwa ko ngo bagabye ibitero ntibagira ingano. Ifatwa ry'aka gace ryatumye abaturage benshi bahunga kubera gutinya umutekano wabo ko ushobora kwangirika. Abaturage benshi bahungiye muri ako gace berekeza mu duce duturanye naho. Ibyo bikaba byatumye mu by'ukuri hakazwa ingamba z'ubutabazi nyuma y'uko nyine agaragaye iyo situation yerekana ko utu duce dukomeje kumvikanamo imirwano ikomeye cyane. Ibi ni bimwe mu bimenyetso simusiga ngo bigaragaza ko inyeshyamba za FC23 zikirimo kugaba ibitero ku bice ndetse n'imyanya igenzurwa kandi igakurikiranwa n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko mu by'ukuri birimo gutangazwa cyangwa se bikomeje kugenda bigarukwaho, aho bahita muri teritwari ya Karehe. Muri teritwari ya Walikale, imwe muri teritwari navuga ko zikomeje kumvikanamo amakuru y'imirwano ishyushye umunsi ku wundi. Ntabwo turimo gusiba kumva mu by'ukuri agace karimo kuvugwamo imirwano, agace karimo kugaragaramo urugamba rukomeye cyane cyangwa se gukozanyaho kudasanzwe. Ibi bishatse gusobanura iki cyangwa se biraza kwerekana iki mu ishusho y'imirwano turimo tubona hano ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ko tubona ibintu byakaze. Walikale aho bita Mushari havuzwe imirwano idasanzwe. Ubundi ni hagati ya M23 n'ingabo za leta. Abaturage 3 batakaje ubuzima bwabo, abandi 5 barakomereka bikomeye bitewe n'igisasu cyatewe n'inyeshyamba za FC23 aho bita Mushari, kamwe duce turi muri groupement ya Rubereki muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Igitero cyabaye kuwa gatandatu tariki 13 Kamena 2026 nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze abivuga. Indege zitagira abapilote zakoreshejwe n'inyeshyamba zarashe ibisasu byaragize mu duce twa Munda ndetse naho bita Buhimba, tumwe mu duce duherereye muri groupement ya Waroyungu nk'uko birimo gutangazwa hano. Raporo y'ibanze igaragaza ko abantu 8 bakomerekejwe n'ibisasu, abandi 3 bahise bapfa, abandi 5 barakomereka bikomeye. Aba banyuma ngo bimuriwe ku kigo nderabuzima cyaho bita mu Ngazi kugira ngo bavurwe bwa mbere yo koherezwa mu bitaro bikuru aho bita Kiboa kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihariye, kubera yuko bo bakomerekejwe bikomeye cyane na bino bisigazwa by'ibisasu. Igitero gishya cyateje ubwoba abaturage muri aka gace. Abahinzi benshi bo mu mirima ya Mushari baretse ibikorwa byabo by'ubuhinzi, bariruka kugira ngo barebe ko rwose baza kurokora ubuzima bwabo. Ibi bikorwa rero byakozwe n'abarwanyi ba FC23, ntago hazwi impamvu nyakuri ibyihishe inyuma, ariko bakavuga bati iki ni igikorwa cyakozwe n'inyeshyamba kandi igikorwa cy'ubugwari. Ati ni igikorwa cy'ubugwari rero nk'uko birimo gutangazwa cyangwa se birimo kugarukwaho. Mu masaha ari imbere ubwo ni tariki 17, siko nabonye tariki 17, bamwe mu bakongomani benshi nyeka ko ubwo buri munyekongo wese ategereje kwirebera ikipe y'igihugu cye Leopard ibisamagwe hariya mu mikino y'igikombe cy'isi kabisa, aho bagiye gucakirana na Portugal. Abantu bategereje kureba uwo bita Cristiano Ronaldo arimo akinana kabisa n'abataperi, arimo akirana n'abanzambe ndetse n'abandi baturage hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyine abana bagera kuri 10 bari buzi ko bahagarariye Repubulika Demokarasi ya Kongo mu kibuga. Ni umwe mu mipira cyangwa se mu mikino y'igikombe cy'isi itegerejwe na benshi, kubera yuko buriya ikipe zazagera zihagarariye abanyafurika muri rusange. Nk'ikipe rero ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo ni imwe mu kipe zikomeye cyane zabashije kwegukana itike y'imikino y'igikombe cy'isi gitegurwa na FIFA. Amakuru atugeraho rero cyangwa se amakuru akomeje kugenda akwirakwira, ndetse ntabwo ari gukwirakwira ahubwo ni amakuru y'impamu, amakuru ya nyayo rwose,
abangaba bategerejwe rwose hariya kuza kureba uko baza kwegukana intsinzi. Ese mwe murabona biza kugenda bite hagati ya Portugal ndetse mu by'ukuri n'ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Felix Tshisekedi ashobora kwitabira uyu mukino. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bivugwa ko ashaka kuba ategerejwe aho bita Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho agomba kwitabira umukino wa mbere ugomba guhuza ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Leopard ndetse na Portugal mu marushanwa y'igikombe cy'isi cya FIFA umwaka wa 2026. Aya makuru yatangajwe kuri iki cyumweru na Minisitiri wa Siporo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bita Didier Budimbu mu kiganiro cyabereye kuri Space cyateguwe n'uwo bita Stanis Bujakara, umwe mu banyamakuru ba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Budimbu yavuze ko Perezida Tshisekedi yifuza kuba hafi y'ikipe y'igihugu muri iyi mikino ufite amateka akomeye, kuko ari bwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kongera gukina igikombe cy'isi nyuma y'imyaka 52. Yanatangaje ko RTNC izerekana imikino yose ya Leopard kugira ngo abafana bo hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeze gukurikirana urugendo rw'ikipe yabo. Nubwo bimeze bityo, Minisitiri Budimbu yemeye ko akiri imbogamizi zikomeye ku bijyanye no kubona viza ku bafana n'abaririmbyi basanzwe baherekeza ikipe y'igihugu. Yagize ati nta viza ya Amerika cyangwa se iya Canada irahabwa abafana bacu, harimo n'abaririmbyi basanzwe bashyigikira ikipe. Icyorezo cya Ebola cyakomye mu nkokora byinshi bituma ibikorwa byinshi bihagarara. Turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo bazabashe kuboneka nibura ku mukino wa kabiri. Minisitiri wa Siporo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje kandi icyizere gikomeye afitiye ikipe y'igihugu, avuga ko ishobora gutungura isi muri iri rushanwa. Agize ati mfitiye icyizere cyuzuye iri tsinda tuzatungura isi, intego yacu ni ukwegukana igikombe cy'isi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitabiye igikombe cy'isi ku nshuro ya mbere mu 1974. Ibintu byazamuye ibyishimo n'icyizere mu bafana bayo bategerezanyije amatsiko kureba uko Leopard izitwara muri iri rushanwa rikomeye kurusha andi ku rwego rw'isi. Irushanwa ry'igikombe cy'isi ritegurwa rwose na FIFA. Ubwo rero Felix Antoine Tshisekedi bivugwa ko rero araza kwitabira ino mikino nk'uko birimo gutangazwa cyangwa se bikomeje kugenda bigarukwaho. Nawe rero nahanjye kugira ngo natwe kabisa duhe ikipe amaboko, kubera yuko iyi kipe buriya ihagarariye akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari, kuba ari Burundi, kuba ari Uganda, kuba ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuba ari Tanzania ndetse n'ahandi batabashije kubona itike yo kwerekeza muri no mikino. Mwese rwose mu by'ukuri mukwiye guhagarara inyuma y'iyi kipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mukavuga muti nitsinde. Amasengesho yanyu mukayerekezayo, imitima mukayerekezayo, roho zose, ku buryo ikipe yinjira mu kibuga imeze neza rwose, ihagaze neza, ifunze bwuma. Byanze bikunze rero turakomeza kugenda dukurikirana akantu ku kandi, turebe uko byifashe n'ahandi mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ko kuri ubu ngubu ngo muri Kivu y'Amajyepfo murabizi ko yitwa Minembwe, AFC 23 yagezeyo ikubitirwa, bimwe bavuga ngo ni ugukubitirwa hareba inzega. Yo natwirwaneho yabo aba barwanyi rwose bagize batya, barihanangirizwa bikomeye cyane n'abakomando hariya muri biriya bice, aribo FARDC, abo FDNB, bongera kugaragaza urwego rudasanzwe, urwego ruhanitse bariho mu minsi igera kuri ngayo yose. Ubu tuvugana biratangazwa ko Minembwe Centre ni kimwe mu bice vuba bidatinze kiza kuba kitakiri kubarizwa mu biganza bya AFC 23 ndetse na twirwaneho. Kambashimire mbabwire mwakoze cyane kudukurikirana, ni by'agaciro kandi ni by'ingenzi. Turongera dusubire mu masaha imbere turana n'ibindi babigezweho.